Adofo me chia mo ne dey so me gidi so obia ho ye obi biara wo hwe me na awie so na me de nchia kese efri yem papa Bishop Obinim na Engineer Obinim de bro obi biara wo hwe me na awie announcement ya wo ho ne se nyame pa kwesiada a edi animi kwesiada edi animi Kumasi branch yem papa Engineer Obinim be ye asoro kese ye wo Kumasi branch Sunday we ye papa nkasa mo betutu anamo aba Kumasi branch Sunday ye di enimi o aba ye asore ewo Kumasi branch ya enti yesre obi biara oye a fan of Engineer Obinim, a church member of International Gospel Church ya oba Kumasi branch so free Ashanti region Bono and a half region Western region even the three northern regions no and I say the upper part of Ghana na se ushia yem papa wo Kumasi branch ya nyame pa Sunday we papa ba Kumasi ya sorry any cancelling ya ye be sha se wo Kumasi branch of International Gospel Church it will be biara o pese wo hia papa obi biara so o pese oba na o yem be bomu som even we a member and so we a fan of Engineer Obinim o ma bi da o ma Sunday no mu da na so ben Kumasi a me pa che papa beba Kumasi ya me pa Sunday a church service the usual church service na biribia ye no ya na ye be social distancing so no so ye be sanse ni nyina so fumigation so ya ye ye gusu a ye e wo Sunday mu ye spray ho bibia social distancing e be koso kama ya hand sanitizer ye be use wo ho so ba fa bibra ya na yen sanitizer ya ye ho ya sere be ya ye betimi aka bom na ya so nyanko be di hye na yem papa ana ye president di tu dwa no so ya ye be di ni nyina so ntimi mensuro oba ye wo PPEs na ya sare mani nyina bi e wo ho a ye be use ya oba wo horo sa kama na social distancing no ye distance ni nyina so nti wo pese wo ba na wo papa be bom sum na wo pese wo ne papa kasa so a wo betimi ya ba cancelling no so e be koso kama social distancing ye di mra so enti ye duru ho a social distancing no so ye be ye ne kama ana ye san so de sa we no so to nchen so a miracle items no miracle water sticker bangle bibia e be available ti so upe bia so miracle water no so wasa uba ubenya bia to kama enti ye be fa konya we so ne ato ye nsa afro obi biara oben Kumasi se nyame pa Sunday ye share asorase wo Kumasi branch Sunday Kenya se bosore off the Antwa road me pa chaw yemra nyame peso on the Tuesday ye di enim ye Tuesday di enim next week Tuesday so papa beba Tema branch of International Gospel Church community na motor way roundabout no I just send the total filling station now uba on the Tuesday cancelling so because church services so because also social distancing in yemana e hye na da ho no bia ye be di so kama nyame person on the Thursday next week Thursday so eno so ya Accra branch Ashalibotwe school junction wo the offer ka so uba Medina Ashalibotwe school junction uduru ho so a asori kase no be baso wo ho and so social distancing bi bia hye bia ye be di so kama e wo ho and so cancelling no so e be baso wo ho miracle items no e be baso wo ho ye be ton bi wo ho ya nti so wo hie bia fofofo bra be gibi na fa wo house bra be to papa enim na oni papa Jesus Christ omomwaye enti no obi biara wa fe papa biara nyame pa Sunday ye hia da ye de papa enim komo na ye kohwe ye papa de enim sere na ye enim komo ya na enim komo Tuesday next week so wa Tema branch ana so wo Tema branch wo akoso mo ba biara so a obetime hia papa na wo de wo hawa ba betu nanim ye de obi biara se Engineer Obinim ma Engineer Obinim fan ye de obi biara se da ye nyina ye twen this precious time na yankopon bi atoma ye nyina moma ye nhia na ye mesumum na Jesus Christ in fan ba Engineer Obinim so enye obi biara koma so ade mfama no me de obi biara se ena awie me da mase Adofo me chia mo ne dey so me gidi so bia ho ye obi biara wo hwe me ena awie so na me de nchia kese free yem papa Bishop Obinim na Engineer Obinim de bro obi biara o hwe me ena awie
announcement ya wo ho ne se nyame pa kwesiada a edi animi kwesiada edi animi Kumasi branch yam papa Angel Obinim beye asoro kese wo Kumasi branch Sunday we ye papa nkasa mo betutu anamo aba Kumasi branch Sunday ye edi animi o aba beye asore wo Kumasi branch ya enti yesre obi biara oye a fan of Angel Obinim, a church member of International Gospel Church ya oba Kumasi branch. So free Ashanti region, Bono and a half region, Western region, even the 3 northern regions, you know, and I say the upper part of Ghana. Now say Ushia yam papa wo Kumasi branch here, Yami pa Sunday we papa ba Kumasi. Ya sorry any cancelling. Yeah, you better say Kumasi branch of International Gospel Church. It will be biara. Opesa Ushia papa, obi biara so opesa oba na ori yembe bomu som. Even we a member and so we a fan of Angel Obinim, may be da. My Sunday no muda. Na so ben Kumasi a me pacha papa beba Kumasi. Ya me pa Sunday a church service. The usual church service na bribia ye no. Ya na ye be social distancing so no so ye be san share nyina so fumigation so ya ye ye gusu a ye e wo Sunday mu ye spray ho bibia. Social distancing the because of kama ya hand sanitizer ye be use wo ho so ba fa bibra ya na yen sanitizer ya ye ho ya sere be ya ye betimi aka bom na ya som yanko be di hye na yen papa ana ye president the two dano so ya ye be di ni nyina so ntimi mensuro oba ye wo PPEs na ya sare mani nyina bi e wo ho a ye be use ya oba wo sa kama na social distancing no ye distance ni nyina so ti pese oba na wo papa be bom sum na pese wo papa kasa so a wo betimi ya ba cancelling no so e be koso kama social distancing ye di mra so enti eduru ho a social distancing no so ye be ye ne kama ana ye san so de sa we no so to nchen so a miracle items no miracle water sticker bangle bibia be available it so upebia so miracle water no so wasa uba ubenya bia to kama enti ye be fa konya we so ne ato ye nsa afro obi biara oben Kumasi se nyame pa Sunday ye share asorase wo Kumasi branch Sunday Kenya se bosore off the Antwa road me pacho yemra nyame peso on the Tuesday ye di enim ye yo Tuesday di enim next week Tuesday so papa beba Tema branch of International Gospel Church community na motor way roundabout no I just send the total filling station now uba on the Tuesday cancelling so because church services so because also social distancing in yemana e se na da ho no bia ye be di so kama nyame person on the Thursday next week Thursday so no so ya Accra branch Ashalibotwe school junction we the offer car so uba Medina Ashalibotwe school junction udru ho so a asori kase no be baso wo ho and so social distancing be bia se bia ye be di so kama e wo ho and so cancelling no so e be baso wo ho miracle items no e be baso wo ho ye be ton bi wo ho ya nti se wo hie bia fofofo bra be gibi na fa wo house bra be to papa enim na oni ni papa Jesus Christ omomwaye enti no obi biara wa fe papa biara nyame pa Sunday ye nhia na ye ni papa nim komo na ye nkofia ye papa de nim sere na ye ni nim komo ya na ye ni nim komo Tuesday next week so wa Tema branch ana so wo Tema branch wo akoso mo ba biara so a obetime hia papa na wo de wo hawa ba betu nanim ye de obi biara se Angel Obinim ma Angel Obinim fan ye de obi biara se da ye nyina ye twen this precious time na yankopon bi atoma ye nyina moma ye nhia na ye mesumum na Jesus Christ in fan ba Angel Obinim so enye obi biara koma so ade mfa ma no me de obi biara se ena wie me da mase